Mabna. Papa. See. I say. Patronya me Adom patrona so eh. Oh, ye the radia say. Ye the radia say. Bibia so did ye. Na CJ. Enra me gidi say press conference e course so. Wadwuma die minim wa monitor bia fine. Yes. Na CJ won set to the bia ho. Enra ye ma me justice get to tokuno okasa no. At a point na my emotional kakra na se my emotional no chese bia dear pan wo kan ye bro so na se so to that extent CJ me fa wo enkwachi 1982 na ye daba ko a ye ka yes ya judge for yetemuafo no a wo mon kaida and June 30th bia sada no eso a wo mu dijuma kakra rest laying e de kwoto a judge for me ensa bia yekun wo mu ya e wo man yi mu a obibeka se yen kai abusuafo ya o na sije sa a judge for me ensa ye kan wo masem yi ene ho ensensem a ba ye na panyi bako e ka ho bia na ono no eye Major Sam Akwa retired na oye senior military officer na sige sa papa ya maboni dia chewi na ne wofa se ene ye chief justice a ene wadi senseme ya ne ho asema bai me kan dia beti se edana na dwokra ye beche ne wofa yi wofie na justice get to kunu sige sada na ma me ne wofie bia wo hu se ye beche ne wofa yi ede ne koye ani chebi na ehun ama ne bo eba ye se yakun wo mo CJ fast forward enra sa what is say justice Gertrude Tokuno e kasa no obology bidin se adulodge yeah and per information history kakra ya kenkan ne kire say baby a empanyifo hia ye meetings akese a at the end a result in a judge fuyi emeda na so mukum no eye sabia ye ka ho asem yi enti obi bebisa say baby a meetings upon meetings akoso ani sunso no ko wie se ajaje fuyi ya ti o makokum wom na sampanyifo ye kan emu ba ko a eye the late Major Sam Akwa na ne wo fase a ono nchen na justice get to Tokuno etie anajo ye be fa na nitu bia de ne koye ma sanse wo nyina koba ye na sene asemaba na yesi ye hwehwemu na abedwaku a edi dwuma ne se sa lodge kro no a na omuhunu ne se eye fit for purpose say omu bedi asem no wo honom no to some extent ma many chem say e man memories a eye yawdie there's a difference between asema ye kan ni say metie ye me fi kwawu ya de bia me faka kwai enre ya adwam na the report kra ba say o from asem atwam ansa na madun kokko no akwansia si wo ho eya akwansia enasi enye so bi na aboni timu po say mudru ha no ma me to bomba to ka ni makuka akonipa wom eya akwansia nti enye pe yentimi fa toto ho da na CJ saba bi kroya nyema ikoso na yesi sande nipa na kose enkoye baabi a yekotena kodi nasem na bedwako ebetena se adi nsem ne kranie ma mene wo yawdie kese na as a chief justice ajagefo nyina kandifo wo mayimu enran sama wodi tudwa emetie lawyer Martin Kpebo say once asem no ewo committee won mo hwehwemu a eyemra asem no untumi animu nkomo obia animu nkomo but nsema wodi tudwa ye ne yawde ni bibi ohunu ne say etietie mra ne yebisa say abedwako no wo ho bibi ye abedwako no wo ho anu ye bia omode be mayen ma mene na lawyer for the kanya kasa omoye mu anka here na ekoso no ye nyina ye hye bi ye hunu say yesi mra no esi kwan mra no makwan ne ade but ye wo ha ya emra kro ye ne didi dwuma ekodrum pempenso bi ne some hearings ni bia ye na ye pe transparency nti ye se ne ye telecast ye nyina ye hye say the processes no eko CJ who chief justice say or kwakopie mu e wo hearing na se a ye born said from head to toe ye mane kwan mabusuani bia mejanati
yesa rechichire ye fa nipa ho ye ma ne kunu ma ye ma ne babi ma ye ma ne nua bi ma ye mo bia ni nachi eno o de toto se wo hwe Ghana ni wiase nyina ne se de a judge for na say so ye a chief justice wo man mu no the kind of treatment committee no edini form no ebi sida ena ensese esin so pe wo mo siseye ene wo mo mremu ye bone search from head to toe ansane manakonya ana wawrem no family member ena be kan krompo no wo beta wati ena wonya rechichire mpo ahunu so wati tai wo ba bia okwakotena no sije bone benya eti yesre abedwako na edi sa dwuma no justice pomo ya bedwako no mudi dwuma no enro ansema maame ne de to dwa no wo se violations na wodi kan boy ho amane wodi kan de release aba yetena hakin kan ni nyina wo se ya bro so it is becoming unbecoming na the natural justice enke wo se de koso efa no enye no na efa eti bibisi kwan ese atenaye bebreba o man Ghana wo no empanyifo beka se wo de momiensesa venue no maame no venue na modi dwuma no wenye the first time waka ho asem na che say yawde bi woni mu okọ ho no ma ema ne memories eye yawo yenka so bia experience such a pain woni wiase eti the committee na eye dwuma no obi nkasa de maame ne kan nyina no momfa sabe atiefo anim sige wonko fa se kan twobi to wonko kum nipa ne aka say we de treason asen hwan mo amobrofa kakraka momoden and now omontoto niema in such a way say one kasa as a chief justice ya na wo bie no ya ka emra metie minimum ra nche no minimum ra enche justice for mine minimum ra enche abadwa kompanyfo yeyi wo ma wo mo hwensem yi so but se to the bia ma minimum nyamfo chief justice asam na ba petition se na monsaka petition sa no amodins amo wabubo wo mo din rada ne refo ne shining stars for ne ade or one reservation no nasem but at the end the venue are here no ekoso no won betumi asesa madaroma muni hudwuma mama me no ense she case na mudie no venue ne sesa enfa bibia say bibia ne won ma beto tema wasem ne ho petitions omode omon sem baye ensem krona na ba bi fofam be kwakwata no mode ko enti yesremo madaroma mon consider my many feelings mon consider the pain now or what and no obedru the venue esima pain no eba esama ya wodi ne ba ene akoma ene awerho no esama ne ba mon consider ma no na bibi wo ho no ma mo be ya monye na asenye no ento aso o se on resign it. And in fact, I know I'm salutino. So be a press conference, no be a so or be resign because I for keka frustration ya dear. Or say they want to me resign. And then you do a be resign was serving my Ghana for over 30 years. Lawyer Najuma Waya as a lawyer, Najuma Waya as a judge. And mo bomb run nim on to me fan to us any petitions about turning to a resign. Or be fight it, cause he say, and mam run be yejuma. Na Ghana fo nyina so be hunu kra e wo sansem we mu entisije we dia ya desre ene ya ditum mpanyifo hwe no muntu ho na mo sije said your guest abai de mebo ne tewtew na onsa meka sa me story bi me fa ko delegate ne feto so me nsa na arehosem a asi wo Asante Mantem eno no na Asante North Regional Police Command no na wo mo ati enipa mienu ba ko ye Bakoye Mubarak Muhammad over 38 years. And Bakoye D4 Elizabeth Dakwa or no 48 years. No mo chese bosumi ya ne da na etoso enkone ne dunson and wo mo ti wo mo different locations and yeti wo sije. Said nyina so okay say headmaster bia na wo kumase nipa bonfo bia kokunu the car fan so akun ya. Say pa mami D4 yi ka kire papa ne say abusuya wo godu bia ewo wo mofie ho no ma ono beboa na sa godu no omatu ma headmaster yi agidifo ba yituma pampa ma wotonsa frɛ no eba fie beyi nkonya ne ade betutu fie ne mfinimfini eyi ne godi de so yi godi bi pa na wo yi yana na wo kyese ewo so wo de kɔ na wakɔbɔ ho pa ye kɔ ye ho akwankyɛ ne ade sɛ de be ya obetumi di godu no adi dwuma obetumi aton ana so obetumi anane ade aye de obeye na difo ba yi di godu ne kɔ ye ne CJ
Sabaya na obeto nsa frɛ headmaster no waba na de wo hodo no wo maka na gya wagye ne gold na ode akwakɔbɔ ne bra CJ eno ani o etina sɛ ene wo kyana na ya abroso ɛna wodifo ba ya ma papa yi ɛda ɛwɔ so oba sɛ na wo ne Mubarak yi nipa bi ɛka ne ho no omo ye so madwane potifo hwehwɛ wo abɔ sɛ omo nkyesi papa no po na wanuru na tena ye honom nti no omo kɔte no de ne kɔ ba bi nti no asɛ mogyahye ne ehu ni ade no ɛba sa no onya ne tididi ma na odwane nti ne dwane mu no ɛna nkrofo di ka ekokyesi no chifa ne so CJ nyasam ketwa nti sɛ difo ba yi ni gold yi ni ho sensebe ba yi omo ka ho de omo dwane but me no ekasa yi posifo ate wo mai do makɔkɔgina court kɔde ene swam district court wonom edna wo de omo akɔgina sese no ehwehwemu ekɔso de bokrata ya bɔ ho amane eno aso posifo de ho krata tententen beto abonten me keka bi we me kenkan wie ye no nam so wedie he so nipa o so nipa ena men trust nipa bia so owiase engineer say a gold ne de gold ne de nti odifo ba no odifo ba na difo ba na yache no nti yache ono ne Mubarak no yache omu mienu eno yin nhwehwemu a posifo ayi omode aba beto abonten wo mo eche se wo mo toto ne ma so na wo mo madwane no so no o ma te omu nyina ho asam eda ha we ni bre because we did pass enka gold yi udi ma papa kran ko be ma obi ani bre nti pesa ogi ni nyina na wakunu ato atwene Sejenti delegate mu amane ba kwa ba eno no na maka ato na yareho na so ya papa mampade dada jo na jekum kufo na enra papa me kai se ne nansa me ne former president e kasa ma ne che se opeso mo ne ta ne maka kransa na wakasa na so enram so kodru school ni bie ano no na e wo so de na no tum bi te enra de papa kasa ye pa the former president o kasa ye ya o che se de koso party ni mu enei ya ebi mo de esum na ya manyosem MPP mu no entwa yie emmoa party no ene de omo epeso mu nya no dache ekọ anim no nti no wo mo enye hweye onsaka da bokrata na bebre no a ewo ha CJ de medi ewie no eye Ghanaian Times mu medi wo agina ne fa etoso edu baako na yesi Ghana ye wazoye my Ghana ewazoye ye Zoom Lion Ghana Limited eno no ehye adwumako Jospon Group ase no CJ say omo te omo nkwaban mu ye kase yi amai bese adunu nan wo Africa ha say de Zoom Lion ewo presence ewo mu a eba no ahonidie ho sem wo mu edi mu akotene pa foforo kura ya ababeka ho eye Burkina Faso ya chairman akasa executive chairman Emma Jospon Group no Dr. Joseph Sian Japan na wo hye na emfoni e wo hayi ono na Burkina Faso mo prime minister Rimtaba Ijin Emmanuel Wadrugu wono eda ha sei ne nyina no eye chese apam contractor eda wo mo entem adwuma Zoom Lion ekwaye Burkina Faso no eye se wo ankasa ebe hye ahonidie ho sem nti wo mo prapra ne sesa ene se wo mo bedandan bola na wo mo esisa no ani na atumi aboa ama wo dwumade akoso ntia no so na da bokrata yi edi ho amane aba ewo ha ma boso nti Zoom Lion konka Africa eba no bola ene ahonidie ho sem they are conquering Africa Zoom Lion no ni krom ye twe na boso o konka Africa eti Zoom Lion Ghana Limited mo ni adwuma mo ntem kwaban mu be kakra Africa ba bia kwa obeti Zoom Lion enka adwuma so a wo mo enti ye bo na baso CJ mami enwie why na afei minwane enya na oni yewra Eugene ento mo